Dayon denggen ti panakaibasa, deti napadayawan nga surat ni Ira iti Laonyon, ana pauluan iti Bulgari. Bulgari. Uy, amoy mo ti Bulgari, di ba? Isa nga fashion brand or basta nanginginaan nga brand. Ti bangbanglo, bangbanglo wala latan kasi dati ket Bulgari nga bangbanglo. Dati tuktukoyen ni Ira iti surat na. Ayun. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam nga Ira. Dear Cousin. Sakbay man ti amin kasin yung kablawang kayo iti naragsak nga aldaw yo di tanemer si studio kastameten kadang iti padak nga dumdumngeg iti programam. Agpadpada kami nga agtrabaho ken ni Marlon nga asawa. Nasurok makatawenen sipod iti nagkalaysa kami. Ket awam pa iti panggep mi nga maadaan iti anak. Ngamin saan nga makaanay ti sweldo ti asawak iso nga napilitan nga nagtrabaho met tapno makaurnong kami. Malaksi da kayat mi ti makaurnong kasinyong nagtrabaho akmet tapno magatang ko dagiti banag nga kahit ko nga magunod banag nga kahit ko nga magatang para iti bukod ko abagi nga saan nga maipaay kanyak ti asawak. Aklunek nga apalak dagiti naduma nga uray no nagasawa dan saan da nga kasapulan ti agtrabahon. Tama kaanay mo't ti matmatgadan ti asawa da nga lalaki. Kas kumakadagiti gagayim ko nga padak nga naasawaan. Apalak ida tunggal makitak dagiti post da iti social media nga i-flex da dagiti kabaruin o kagatgatang nga nginginaen nga gamgamit da kas kumaiti arwaten, bag, sapatos, alahas, cellphone, wenno anya man na gadget, kasama ten ti alikamen ti balay, apalak ida. Ta mangrugrugi kami pelaeng iti asawa ket awam met pay ti bukod mi abalay idinto nga digiti dadduma ket nakaipatakderdan ti bukod da abalay. Apalak dagiti dadduma nga uray no addan anak da makapag-travel dalatta nga uray no saan nga agtrabaho ti babae nga ti laeng lalaki ti agtrabaho kadakwada nga kasawa ket makapanda ka dagiti lugar nga kayat da nga papanan. Idinto nga da kami ken ni Marlon nasurok makatawenen nga agdenden na kami kasagasawa agpadpada nga daas da trabaho mi. Awan met pay ti anak mi. Ngimjak lat ta magatang dagiti kayat ko nga magatang. Magatang ko man dagiti dadduma ang mabayag ti baet na sakbay nga magatang kunto man deti kayat ko nga magatang manen para kanyak. Saan ko nga ilibak kasinyong awan pay asawak idi balasang akpela idi ket kaso ti galad kon. Iso nga inkarigatak tinagadal nakaturpusak met ngem saan lata nga makaanay? Tauray no mga opisina akit adumet ti gastos. Iso nga apalak launay dagiti uri awan ububrana ket magatang dalata digiti kayat da. Kas kumakada pareng Louie ken ni Mari Kakay nga nasinged nga pagayam mi iti asawak. Tani pareng Louie agnegnegosyo. Ni Mari Kakay agay aywan ti anak da nga may maysa. Ngem ni Mari Kakay, makita kanahin nga, agis kanahin na nga, i-post dagiti barong nga arwaten na, barong nga gamit na nga, at gatangan ken kuana ti asawa na. Pasaray makita ida halos binulan nga mapanda agpaspasyar iti sabali nga lugar. Halos every other day nga rumuarda nga mapan iti class nga restaurant. Iso nga sang kadamag ko iti asawa. Lakay.
Anya nga tanong sumapol kay ti sa bali nga trabaho. Anya? Na, kas, saan mo ta kas karina ti agsapol iti sa bali nga trabaho? Bakit? Apay nga na panunot mo dita. Kat, agpadpadatang mo't ngagtab-trabaho. Kat no pagtipunin ta, dakkel mo't di masweldo. Matgadan ta, ti makabulan. Unang, ay na, apalam sama na, nagiti makikita dito sa social media. Gagangilaan mo ti umapal Gagangilaan mo ti agarapaap ta. Dagiti arapaap ko, idi balasang akpailaang. Kahit agbababawi ka kati nga nag-asawa ka nga nasapa. Imanugotaking ka, nga kalpasan nga nagkalay sa ta, kat saan ta pala nga maadaan iti anak. Takayat mo ko na nga makaurnong tapay. Kayat mo nga, trabaho ka mo, tapno no, magatang mo dagiti kayat mo. Saan ka di nga saan ko nga bibibiyangan ti maswel-sweldom? Ang imanumutlat maswel-sweldo. Apay, kasano aya kangina, digiti kayat mo nga gatangin ako nam. Malaing saan nga pagsaritaan lakay? Takot, no di mo kahit nga sumbatan. Sa balyam ti topic, weno, ibagam nga, ditan pagsaritaan. Saan ka di nga napinpintas, nasisayaat, no, pagsaritaan ta? Amok tumot lang nga saan mo nga kabailan. Amok tumot lang nga saan ta nga kaya nga gatangan, dagatikait ko nga gatangan. Matlagayam. Iso nga saan mo nga apalan, dagiti daduma. Kinumabalbalin, saan mo nakitkitan data social media. Tadikit, tilad nga apalam, bakit? Alam, mangan tangaro din. Inta kumamot mangan jerwar, ha? Itatay, di kiti apalam nga kahit mo nga magatang. Itatay, nalagip mo manan, nga mapantamangan jerwar, restaurant. Kit, ano ko man, sagpaminsan mat nga, inta lang mat, mangan dita klas nga restaurant. Ay, nababamlat. Naimimas to, piti, makan dito yung balay. Nanginat, di kiti makan ijay restaurant. Di ta pala karod makitchen datan ti agluto. Agpadatamot nga naling agluto. Urnungan talaangan, kesa mapanta busbusen iti klas nga restaurant. Yala, mga tagid din. Ira, di ka pa agawid? Alas 5 na. Panagruruwarta yun. Imbaga kinibos na ag-overtime makita, friend. Ag-overtime ka man na. Ay na, nakagagagat ka launay. Si kapay mo't nga ada asawa na, ti ag-overtime. Awa mo't piti anak yu kini Marlon nga asawam. Ira. Sensya kan, Mylene. Ang no sa anak nga ag-overtime, ang mga nunjak magatang, dagiti kahit ko nga magatang. Dahil takot, naghihilig ka nga agatang ka, dagiti napipintas nga dress. Kat syempre, anya nga rod ko mati usarek nga agopisina, no, sa anak nga agatang ka, dagiti dress nga mausar ko. When no, dagiti arwatan nga, usarek diti opisina. Sa bagay, alagat imbag ata okay laki ni Marlon nga asawam nga kanahin ka nga overtime. Maawatan namot kid di, Mylene. Tamo namot, nga ado dagiti kahit ko amagatang. Nga saan nga umanay ti sweldo klaeng, no sa anak nga overtime. Alang nga rod, panawang ka nga rod dito eh. Sige, mo na kailatan, Mylene. Maturog tan, bakit? Masapataman nga pa nagtrabaho nindong bigat. Alamat, no makaturog kan lakay, maturog kalatan. Hindi, tama na, nakigam ka man iti cellphone mo nga minan. Tuno ko na, danto man makitam dito social media, nga apalamon. Di nakladla tabay-bayan, si kamot Marlon, lakay. Awan mo tidakas na, no, agarapa apak kadagiti kayat ko.
kadagiti kahit ko nga magunod. Uwan angem di mo ka di madlaw nga. Mapaay ka laeng no saan mo nga magunod, dati kahit mo nga magunod. Saan mo nga magatang, dagiti kahit mo nga magatang, apalam kadagita friends mo dita social media. Nakadlatan. Hmm. Imbag pa ni Mare Kakay ni. Ha? Uri no saan ngagtabtrabaho, ta saan namat nga kasapulan tagtrabaho. Takabailan mat ti pareng Louie nga ited ti amin na kasapulan na amin nga kayat na. Oh, kagatgatang naman iti baro nga sapatos na. Apalam manan ni Mare Kakay. Hmm. May kamano nga sapatos na dito nga inflex nan dito social media kada ito lang nga bulan. Mahilig nga talaga ni Mare Kakay nga aggatang kadagiti nginginain nga sapatos. Kada mo't serbi na nga dot sapatos na, bakit? Tasan mo't ngagtrabaho ako na. Adamar lata iti balay da. When angem sa balilaeng mat, di satisfaction na, nga magatang na, di kitikit na nga magatang. Di mo ngamin maawatan lakay. Da kami babae kami. Ada di kiti kayat mi nga. Wen, maawatan ka. Ala, makabo ka nga rod. Maturog akon. Ni ayun gayam. Birthday gayam ni parang Louie to no bigat. Ni, ayun gayam. Dandanik na lipatan. Inawagan na gayam ni parang Louie itay. Agaw-awi si Jimalayda. Oh, intan to Angim, sana ka mabalin nga gabsent. Iso nga, umenak to dagasan ni opisinan. Masapul nga, inaklatag trabaho Sayang, isupay tamasweldo. O sige, maturog ta nga ro din. Tapno di tamaladaw nga pa nag-agubra ito bigat. Oh, nabayag ka di ka nagururay di tiruara? Saan mat? Nabitak pa Karuruar mo lang? When? Intang nga ro din. Pasensya kan Siyempre, nagmalmalimak dito opisina. Napanak man tagayos atap ng tikas sagat saan matakababain ngayon tamaki birthday nga. Haggard tila nga. Saan mo't nga haggard tila nga mo rin agmalmalim kayo iti opisina. Bakit? Napintas ka lata. Di takot ti pangalalam kanya. Tanalayin ka nga mga artsyok. Katagpay sumat. Ang nabinpintas ka manitan Ta nag-lipstick ka pa Kan nag-blush on ka pa Kat syempre Tapno saan mat nga nakababain nga haggard ti kaduam nga mapan maki-birthday. O di ka kadi mabain ni bagada nga haggard ti asawam. Never kanto nga ibain bakit uran niya tilangam. Proud na proud nga siya ti asawa. Di ka takot ti paglaingam, naglaing ka nga mang bola-bola kanya. Marlon, kagpay sumet. Intakit din. Katnay, sigurado nga nang rugidan nga agpapangan, iji balay da paring Louie. Oh, sige. Gara ka, pumarak tilugan. No kumangamin mo't aday gatang tadbukod tangang lugan, saan ta kumamat nga marigatan? Adan tulat ta, bakit? Adan tulat agasat ta. Bagpay paring Louie ta. Saan lang nga may sa tilugan na. Iso nga, anytime nga kayo datrumwar, ada pagluganan ta. Deta ka manin. Apalam manin, di saan mo kumang rumbing, apalan. Kitagpay sumat. Saan mat kidi nga apal da ito Kasla karit kanyak da ito, karit kumakadata. Nga, igaid ta, ti agtrabaho, tapno magunod tanto mat, dagiti kayat nga magunod. Nga magagatang tanto mat, tibukod ta nga lugan. Takasano nga rodin, adanton anak ta. Gumatang tanto. Isungar nga agurnong ta. Isungar nga ikagkagumaak nga. Makaurnong ta. Taamok nga kasapulan ta dagita nga banag. Ti baga magatip-tipi din nak. Talaga mat. Unay kamot ten.
Rugyam manan. Ala, agpara kakit din, taintan. Oh, parang Louie, happy birthday! Ay, happy birthday, parang Louie! Oh, ada kayo magkaya man! Kamo kita no di kayo umayain. Paring Marlon, Maring Ira, babaling ka daya pare. Kit no inawagan na mismo di kalman. Kit nagbuenak met. Ay, medyo naladaw kayo ngamin. Inrugi mirata na. Pasensya kayo, no din na kayo inuray. Okay lang. Okay lang pare. Oh, apo ni Maring Iran. Nakalaplap-satlat na, ti kumari ka. Agyaman na, paring Louie. Oh, paring Marlon. Talaga nakaswer-swerte ka, iti asawam. Ay na, pasablugan nakmanan, paring Louie. Buwan nga rod, paring Louie. Nakagasgasa ta kiti asawak. Kung nakarod kikingkwana, saan nga kasapulan tiyag make-up. Gapunta nakapinpinta si Sunan, saan ka di? Ay, gawuna. Oh, sobre kayo. Si Kaswig lang, di kayo doon mga bisita. At dani kumari yung kakay, di unig ti kusina. Yung kayo, tamangan kayo. Sige, pare. Sige, paring Louie. Nakabangbang lumot ni paring Louie ng birthday. Huwag nga rod. Ti angot na pala ti bangbang lunag at nginginain. Bulgari ko naman. Ha? Nagkunam. Wen. Kasi ti angot ti Bulgari. Kung idiagbas-basa kami palang ni paring Louie, talaga nga isot bangbang lunan, Bulgari. So nga nerwama ko ti angot na. Aya? Nanghina tayo nga bangbang lu, saan ka di? Una, rinibo mo't ati balor na. Kung ti pagbaytan na din jay, iposit-sit mo ko ba, iti kudil mo, iti bagim, iti bigat. Aging garabi, edan to pala di angot na. Iso mo lang nga nanghina. Uwin nga rod. Nagpintas ti balaydan eh. Oh. Siyempre, negosyante nga rod ni paring Louie. Naglawa pa iti arubayan da. Takit din di kusina. Tayin tadanunan ni Mari Kakay. Sige. Anya, kumustan, Maring Ira? Kastila ang Mari Kakay. Agsarita taman nimbag tayo may kayo, tiamog no di ka umayon. Sana mabalin nga di kami umay. Siyempre, maminsala makatawad mo ti birthday. Kababain mo't inawis na kami ni paring Louie nga, di kami umay. Wen, imbagak nga tawagan na ni lakay mo. Taayaban na kayo. Bye-bye, amla ta idan ta, giinom da. Ta kahit kung agtungtong ta, Mari Ira. Kahit kumustan? Kasilat ta, talaga ka di nga agtabtrabaho kan? Uy, nabayagan. Masapol nga agtrabaho at saan mat nga makaanay ti sweldo ni Marlon. Aya? Imbagpay king ka Maring Kakay. Apay ko ma. Siyempre, saan mo nga naskan ti agtrabaho? Wen, taaywanak karod ti anak mi. Idinto nga siya kasapulan nga ag-overtime akpay tapno no. Tapno laing magatang ko dagiti kayat ko nga magatang. Make up laeng ket overtime akpay. Ay nakasat ken rigat ti biyag. Ket imbagking ka ani. Agpipiyapi ka na dito ket maitid ni paring Louie dagiti kasapulam. Abnya ko mat apalam kanyak Maring Ira. Ad-adakid di anga si kati apalak. Ngamin, makarkarwar kalata ka na yun. Makatrabaho ka. Siyak. Uri kasanot ayat kung nagtrabaho mo, tapno sa anak lang nga dito latabalayan, ang imsan mat ngay palubos ni Louie. Una nga magatang mo matlata digiti kayat mo, Maring Kakay. Anyang karot ti Servina digiti at gatangag. Kanayon nga i-post mo iti social media, digiti baro nga arwatam. Kung kunak na dahil pangliwliwak lat bagik dahil ta mabubord na karo dito balay. Tagay ay wanak lat ubing. Damat katulong mi, di kat sa anak agtrabahon. Kata isumat ti kayat ni Louie. I-flex ko la dagi jay, tapnon pangliwliwak lat bagik. Kas lang
Amom, damat insecurities ko kada kayo nga agtabtrabaho, mga opisina. Nagadalak nga agpaiso ang jakmat maaramat inadal ko. Apalang kalaunay ayra. Awan ti apalam kanyak, maring kakay. Si kakit di ti apalak. Tanakad adot arwatem. Ne. Hindi ti sapatos mo ni nakadado. Ay nga, nakadadot dress mo, nakadot bag mo nga, branded. Awang mati servira ti kita maring ayra. Ta saan ko mat maaramat ida? Manmano kami laang mat karumwar nga pamilya. Sa anak mat nga makarwar nga sisyak laang tadamat tin maladaga nga aywana. So nga, ada ka di kayat mo dita. Ibaga man tapadawatan ka. Ay, saan mare? Nakababain. Ada trabaho. Sakit din ti padawatam. Kay kayat ko matlaang nga dati nagbanugak ti igatang ko iti kayat ko nga gatangan. Sa bagay. Uray nila kayo mo ni, nagpipintas di kita arwatin na, kada sapatos na. Di kita, adda pigayam. Adda bukod na nga cabinet. Nga para kadigiti bang-banglo na laang. Naghilig kami ni Louie nga agkolekta kadigiti nginginain nga bang-banglo. Tunggal umuli mapanji bagyo, ito no bumaba dito yen, mapanabisitahan dati negosyo na jay bagyo, bumaba dito, nagatut awit nan, relo, bang-banglo, kada kumpurme, kasta day jay, nakahalalay nga gatang. Ang imbay-bay aklat tamot tako na, naswer-swerte ka no itinegosyo na, no kasi nga magatang na digiti kayat na. Agpada kami kini paring Louie, kas lang tipamati mi ngamin, no magatang mo, dagiti kayat mo nga magatang, ad-addang inspirado ka nga mga ramid, dagiti kasapulan nga ramitem, kas kumanegosyo, wino trabaho. Angim saan kumat nga mapadasan dayta, takasti ko nak, saan nak man kapalubusan ni parem nga trabaho, mari, iso nga, umapapalaking ka, maring ayra. Sige gayam, maring ayra. Paring Louie. Imaya kami nag-CR. Nakita ka itay, kasi marag diti banyo. Ngimsakbay nga si marag ka iti banyo. Kas taon na iti panang matmat mo, kadi alikamin ti balay. Kaya nakitak tatay, kasi marag kayo kani, kakay dita kwarto mi. Impakita na kanyak digiti collection nyo, neti collection mo ti bang-banglo, collection at sapatos kada bag. Mahilig ka kadi iti bag kada sapatos? Ni maring kakay, aday so na iti siladmin. Madama na nga patpaturugan ti baby mi. Sige. Nakaroon ni Gerward. Baka urayan ako ni Marlon. Mabit lang. Apalam ka di, dagiti addag iti asawa? Ayra? Anya? Anya ti kahit mo sawan, paring Louie. Mare. No, kumasikat ti asawa ka. Saan lang nga dagay siya iti itid ko ka. Uy, nabartek kan, paring Louie. Saan nagpay nga nabartek? Nagpay sumit di ko na. Ninto pa'y asawa, ngagagangayla tilangana. Anya? Ikak tikas siya eh. Nanto lagi tin itikas king ka nga nakalaplapsat. Ay, nabartek ka launa yun, Louie. Di mo amot sasawemon. Saan pa eh? Naunaanak lang kami ni pareng Marlon. No kumalay mo na nga namamo ka. Amangan no, sikat ti asawa kita. Amangan no, sikat ti naglakam iti amin. Sikat ti addaan iti nagnginginain nga bag kanta sapatos. Sige ano kayat mo?
Taited kumat kang ka, amin nga, ititid ko iti asawa. Ha? Anya nga gapo, pare. No kayat mo agad di itid ko. Gapo tayo so di pagragsakam. Angim, itid mo mat di pagragsakak, mare. Pangasim, di mo amot sasawe mo. Sakbay nga madadaal ti panaggagayim tayo. Panagkumpare ta. Palubusan ako. Agsubli ako ni Jerwan. Tandaan ang tisawag. Amumet ti cellphone number ko. Awagan na klayang no. Kahit mo. Agpabagyo akin ton lawas na. No kahit mo, sumurot ka. Tai shoppingan ka. Ipang ka kadigiti, di mo pa inapnapanan nga lugar. Intamangan kadigiti class nga restaurant, iya Baguio. Gatangan ta kahit mga gatangan. Bag, sapatos, alahas, gadget. Please, paring Louie, palubusan na ko na. O sige, basta di ko na. Awagan na nung makapanunot ka, mare. Deserve ti kasking ka nga nakalaplapsat. Nga maikan ka digit nga bambanat. Banag gasaan nga maitid king ka ni Marlon. Abay mo't nga, dinagdag na kon bakit? Ha? Panaklag CR ko na metay. Bigla man latan nga nagawis ka nga nagawid. Nagawid ta, kat masan na ti pa nagsasangom kada pareng Louie. Nasakit nga rin ti ulok itay. Kastaya. Sige. Okay lang man. At least nakaawid tan. Lakay. Bakit? Kabaylam ka di? Di anya? Amokmat ka tunggal makainom ka. Ada kayat mong aramidin ta. Ay, una. Katibaya mo ka kati iso ti rason no apay nga pinagawid na kamasapa. Iso pa'y. Mamis ka ngaming. Talaga? Nakalagip ka man, bakit? Kanayon nga ibagam nga nabannog ka, takanayon nga overtime ka. Kit syempre, hanak ka nag-overtime. Uwe nangim napanta na kay birthday. Namahit ka nabannog ka, kayat ko nga rod. Ken syempre, amok nga, mas ganado ka no nakainom ka. Mayatak man ka di kiti mangmangig ko nga balikas mo, bakit? Anyang nga ti aramidim lakay. Itata nagparik na akin kan. Pinasagidang kan. Ay, aglabos ako na mga. Agori ka. Apay. Mabalin ka ding total day off tangag padpada into nabigat. Tama mo trumuar. Intay Jemol, oray no, saan tangag shopping, oray inta lang paspasyar, sa tantumangan iti restaurant, ngem no ada korsonadak, gatangat, adamat ti kwarta, nabayagan nga di tarim market, nakalagip ka man, adan samot kahit mo nga gatangin ni Jemol, awan, depende ano danto mo makorsonadak nga kahit ko nga gatangan, kahit ko nga rumorta, kahit kumit nga sagpaminsan mo tagat, damat agdate. Nalawin, wan. Naadda pa lang ang kondisyon na. Sakbay nga, agpapastay ti ragsa. Saan nga kondisyon day, che, Kinurumbing na laing mat, gapot agasawa ta. Saan mo nga tayo puro trabaho latan, trabaho balay. Sa bagay, mayadag mo ako ng bagay. May kangaro din. Talaga? Inta to no bigat? Okay. Alaglabos ka nga din. Taglabos, makamuak mo naglabos. Oh my God.
Mayat man diririk na mita, bakit? Wen. Gaputa, saan tamutan nga naglabar nga agpadpada? Rabawan naklatan. O sige. Ya. Ah. Ah. Kasi kumakanayon bakit? Angim kanayon kabit nga overtime. Uwin alakay ta kasapulan mo. Ando di kiti kahit kung agatangan nga jak magatang mo jak overtime. Maawatak bakit? Tadyak mo't maipaiking ka di kiti kahit mo. Basit man lati sweldo. So nga rin ngagsapol kan to sa baling nga trabaho lakay. Alawin bakit? Sige, promise. Promise. Basta into nabigat rumarta wen. Wen. Iusokon. Sige. Ya. Bakit? Apo. Nagtubog bakit? Natubog. Kabuta na bayag. Naurnungan lakay. Ay, kastaya. Katsi ka. Di ka kadipaglipas. Saan tayo nga ron? Sakto di ininom ko. Iso nga makapagpahauta kita. Alas sige lakay. Tabaring nagpadpada tango may tayo kay langit. Bakit? Lakay. Dandani ako, lakay. Sige. Ikitim ko laan. Tagpukusak. Taglipasak mo tin. Narigat, naglipas no kasi nga. Ada inom ko. Tulungan kalatan, lakay. Agkaktabarok mo. Alamang nga rin, bakit? Eta. Mayat. Parang Louie? Ano tararamidin dito pang opisinaak? Ha? Ako pare. May kakadi agkid daw ti pamakawan? Gapo iti inaramid mo iti birthday mo? Saan? Ha? Diyak karon mauray ti awag mo, iso ngay mayag dito yun, takahit kang makasarita. Anya? Matuloy dati papankod bagyo. Di ka kadi pinakapanunot? Ay na, paring Louie. Ti amok no bartek mula idi. Iso nga saan ko nga pinanpanunot pa'y dahil nga imbagbagam kanyak. Well, dala ko maipropose ko ka. Awang amin ti kadwak nga mapanji bagyo. Di nakmat makuyog ni Marem. Damat ti ubingming ay iwanan na. Apay kami nga nasken pa lang agpakuyog ka. Dinto nga kanayon kamot nga mapanbagyo. Damat negosyo midjay. Ada nga ti ka meeting ko ket masapol ko ti agpamarang nga kaslang assistant ko wenno secretary. Ket ada nga ti kadidil ko nga negosyante nga pada. Ket masapol ko nga damat ti kadwak. Sana bale. No manugot ka, nga kuyugin nak. Ket bayadak di aldaw mo. Uray pa giti times 2. Iti sweldom, ti mesa aldaw diti opisinam. Uray pa tsak kayat. Ken libre di pangan. Tsak ka din na ibagahin ka nga, class nga restaurant, deti pagmeeting ami, ti kadil ko nga negosyante.
uray pa eh. Ken mabalak to beji mall. Ada ngamin mapangkugatangan nga baro nga bangbanglo nga Bulgari. Kayat mo, ag-shopping ka mo, takayat mo. Awan mo ti shopping ko, di awan mo la Serbina. Di, ikang ka ti pag-shopping mo. Ha? Api ko mga ikanak ti pag-shopping mo. Oy, Louie, no anyaman ti panunutem, lipate mo. Saan nakakasing ka babae? Saan nakakasing klase ti babae? Ken may sana, nagpadpada nga naasawaan tan. Tandaan am data. Ken gayim ko ni maring kakay. Ket awan mo ti dakas na. Kumbaga ket hayrang ka lang nga assistant ko. Ket api nga ikanak ti pag-shopping ko. O di kaslang analatan, advance ko kan para kadagiti duduman to pa nga kasapulak. No adati ka meeting ko ket kasapulak man ti assistant. Ti kahit mo saan nga libre tited mo nga kwarta kanyak? Saan? Let's say ikang ka iti 20,000 nga pag-shopping mo, agad di inutam to nga ikaro. 20,000? Oh, basit ka di. O di 30,000. Saan? Baka jak may ikaro data no. O di 40,000. 40,000? Oh, simple lang met. Tunggal ada ka meeting ko di Bagyo no sa bali nga lugar nga kasapulak ti assistant. Ayabang ka. Oh, pagkakataon mo dito yan, mare. Tapno saan mo nga anusan ti sweldom dito opisina. Ken tapno saan ka nga go overtime. Amok nga go overtime ka ta may istorya ni paring Marlon kanyak. Ken may istorya na mo dagiti apalam ka no, kadagiti padam nga babae. Dito yan ti pagkakataon mo. Nga maadaan ka iti pag-shopping mo. Amangan mo tugundawayan nak iti Bagyo. Oy, ibagbagak yung kaluwi ah. Baka mo't no ag-take advantage ka kanyak. Saan? Baka mo't no anjat aramidim kanyak. Baka mo't no adatan to giant. Kat pilitin nak nga maalam din ti kayat mo. Saan, promise? Talaga? Kuyugin ka nga silang trabaho? Yes. Sila sideline mo kuma. Mabali mo ti ag-absent ti trabaho. Tasweldoan ka mo, times 2 pa eh. Sa bali pa dati ipabalik ka nga pag-shopping mo di Bagyo. Mano? Sikat mo yung baga. O di, tapno mo, sarado 50,000. Baka matyak may karo daytan. Kita, edi, ore mano atawan nga ikarong, basta no, masabol ko tayo assistant. Kayo ganap. Ang ibagak pa kini Marlon, tapno no, ang amangan no di nakapalubusan. Ken uray ni bakit ko, ni kakay, baka di nakpalubusan. No, amo na nga sikat kaduhak. Ha? Siyempre, dalata sa bali nga panunutin da. Ken may manula oras na dyan. Awang pa'y may sa oras nga biyahe tama pan Bagyo. May sa oras nga meeting. 2 oras nga shopping. Sa tanto agawid dito ilaw nyon. Kaslakan mo lang na pan ng opisina. Ababa pa eh. Sa bagay, agabsentak tulatan. Tulagak tulatan ni Maylin nga kaopisina. O anya, met ka? Basta saan na ka gungundawayan ni Bagyo? Manugot aklaang as a professional. Kumbaga business lang, trabaho lang, walang personalan. Yes. Promise, agawit tanto adagosen, ken saan nga maamon digiti asawa ta? Yes. Nung arod sa lutsudan ni paring Marlon, no, nagkapon ti inggatang mo yung shopping mo. Ibagak tulat nga nag-loan akon. Makamuak tulatan. O sige, ibagak to nga rod. No, into na nga, ano nga aldaw, anya nga oras, ken pagkitaan ta, bueno pang tagasaking ka. O sige, parang Louie.
Ay na, amangan no marabyan ta. Paring Louie, di ta ka di pa'y bumaba. Nalpas mat amin nga, inubrata dito yung bagyon. Nalpas ni meeting mo, nagpamaranga ka assistant mo. O, ket, nagatang kumutin, nagatikit ko agatangan ni Jemol. Saan ta ka di pa'y agsubli di La Union? Ah, aman, saan? Angem, siyempre, i-relax ko lang ti bagik ta siyak ti agmaneho nga rod, di narigat. Amang no, adati dagas nga mapasamak kadata di tadalan. Agres na lang dito igit ti kalsada. Mm. 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 Oh, malaming ka di. Kasano kat adata diti bagyo sa naka-aircon diti kotsem. Ah, agmoist ngamin no saan nga naka-under ti aircon na. Aya. Mm. Mm. Amangan no. Apay nga madandanagan ka. Saan ka di nga? Nasapamot pa eh. Panunutin tulad ta ni parang Marlon nga nag-overtime ka manen. Oh. Malamlamin ka launay ah. Tapno di ka malamin. May ka dito ita. Anya ti ramitin. May ka dito ita arakupin ka tapno di ka malamin. Oy! May ka na. Tal na anak paring Louie. Anya ti ramitin. Aping arakupin nak. Aping agkanak. Oh. Umanugot ka kuman. Maring Ira. Saan lang nga dahito iti kayak nga itidkin ka. Anya, kung naktupay tagundawayan nak. Di mo ka di kayat? Uray kadabulan nga ag-shopping ka. Iti kasta nga kaaduna. Iti kasta nga kangina na. Kayak ka itidkin ka. Nulakid di itid mo ti paglagsakak. Uy, si asawa tang adwa. Nagkari ka kanya paring Louie. Nga business la daytoy. Imanugutak gapot ti amok. Nagtalekak ken kang awan ti aramidim nga niya kadakes. Umay ka na. Ay, dala anak. Ay, dala, alay. Agirya ka. Ipapulis ka. Ipulong ka. Kat paibalod ka. Anya? Unay kamutan. Deta ti dakkel nga nagbido tapon. Ira. Ano sam lakit din ti asawa mo saan namat nga maitid king ka dagiti kayat mo? Dagiti pagragsakam? Dinto nga siya. Mamin ano laeng mat nga kidawik king ka nga paragsakin nak. Itid ko ti amin. At adapi giti nga ikang ka iti kayat mo ngam ti asawa. Oh, deta nga kinapintas mo. Deta nga kasta nga dayag. Rumbing na laeng nga masagutan iti agkakangina. Agawid tan pang asim. No saan? Ibabanak dito yan. Taaglugan aklatan iti bus. Anya? Sige. Hindi mo kaya talaga. Bumaba ka lang din. Talaga? Oh, alayam di ka ti shopping mo. Ikarum to da kita. Saanin? Saan ako to ang sumurking kan? Wen, bayadak to. Ngayon bayadak nga cash. Urikid di, anak to pa yun. Basta saan ako nga sumurking ka. Dito, didakil ang mistake mo. Ano sa mo, pobre nga asawa. Uray pobre, no napudno mati panagayat na kanya. Maas siya, naggayam kinimaring kakay. Saan ko gayam nga rumbeng nga apala ni Suna? Tanaadaan ni Suna iti kaskeng kang asawa. Okay, uran niya di bagam. Bayad mat gid tama ka tipidak. Inaklaengen mangbayad ti babae dito'y bagyo. Nalakla ka pa ya. Baka alak pa siguro ti sagpa 500. Ay 5,000 ko na kuma. Ada akong lakay.
naimbag mata si Mang Patkan. Ha? Sa dino tinagapan? Iti opisina. Ken nag-overtime hak. Ulbod! Anay ko! Abi nga tinungpanak! Gaputa ulbod ka. Ibagam nga naggabukat opisina. Idinto nga saan kamit nga sumrak iti opisina yo. Anya? Naamuan ni Maring Kakay nga nagkuyog kayo kini Paring Louie nga napanji bagyo. Ken idi pinalutpot ko ni Maylin nga kaopisinaam. Saanen nga nakapaglibak kanyak. Nabayag ka din nga lipliputan dak? Ayra? Saan? Saan lipod na ita? Adyaman nga panunutim, may anak ko mga palawag. Awan ti relasyon mi kini Louie. What? Duduwa kayo nga napanji bagyo? Kaano pa nga liputan nak? Kaano pa nga aramidin nyo daytoy? Kanain mong ibagakanyak ti overtime. Angim ita, na amiris kon, maapod daw nga nag-overtime akiti opisina. Saan? Saan akong nagtaliking ka? Overtime ko namin nga kay gahint at kuy-kuyog kini Louie. Saan? Bayan nagagpalawag, Marlon, nagay. Irubwat mo na kiti arwatem. Kat pumanaw ka. Anya? Saan? Saan na ko mga papanawin? Awan di naramit ko nga dakas. Adaman ni naramit ko kat naglimadaking ka. Gabulaing takayat ko nga kumita kinadakila kwarta si Muro tak kini Paring Louie. Tanagtali kaking kwa na nga saan nakagundawayan. Ha? Ada ka di matino nga babae nga sumurot iti lalaki. Nga duduwa kay laing nga baman di bagyo. Nga ilimid mo iti asawam, di papanyo. Saan awan niya talaga, uri matayag. Pang-asim saan lang ka, ipatanak, saan? O kitang, anya, talagang nga napeklan nga ulbod ka. Apay, awan di na pasamak ni uri matayag. Awan niya talaga uri damagim kin Paring Louie. Kasano nga mamati, king ka. Nga awan ti na pasamak yo. Idinto nga agat bulgari ka nga bangbaglaw. Ha? Oh, kasati angot ti bangbaglaw ni Louie. College kami pala idi. Amukon deta nga bangbaglaw, amukon deta nga angot. My God! Ayra! Nayakar dala kanyag deto'y angot na gaputa niya. Naging inarakop kayo? Nagraib dagiti bagiyo? Gaputa nagkanaig kayo kini Louie? Saan? Saan? Marlon, saan? Promise awan. Pingaron nga dati angot ni Louie king ka. Abay! Naiyakar na lang kanya gabuta, inarakop na, kulakto pa, saan? Inarakop na, ngem jak kinayat, ginandat na kakundawayan, ngem saan ko ngayon palubos, iso nga bimbabaki ni konsena kit nagbasak nga nagawin. Saan akong nagtaliking ka? Ha? Agurgurak dito nga angot ti Bulgari. Pumanaw ka. Yung kay rubuhatan na kinarwan, saan? Marlon, please, son. Please. Please. Sa anak nga pimanaw kaday di nga rabi ikasin yung uray no kasano ti panang patalaw kanyak ti asawak uray no agkakasakit nga di pa'y malamot ti ason dagiti ibagbaga na kanyak. Amok nga nagbasulak gaputa si Murutak kini Paring Louie uray no amok nga adda ti madi nga gandat na kanyak. Uray no amok nga agkursunada kanyak ni Paring Louie. Gapu launay tanasisira pak kadagiti nginginaen nga banbanag nasisira pak iti material a banag ayat kulayan nga makagata nga kadagiti apalak iti sabali nga tao. Nakaarami dak iti dakkelabasol iti asawak. Kasanok nga mapamati ti asawak nga awan tinapasamak iti nagbaetan mi kini Paring Louie.
Kasano ka di nga maalukoy tirik na ti asawa nga dinggin na ti panagpalawag ko kenkwana. Ket numan naklunan nakmanen, kasano nga maisublik ti panagtalik na kanya. Kalpasan nga naglimid ak kenkwana nga simurotak iti maysa nga lalaki. Gapulaeng iti luhok wenno iti panakasisirap ko. Kadagiti nginginaen nga materyal abanag. Kasinyong dahil iti pakabuklan di pakasaritaak, ka nagserbin nga adal kanyak, kasaan kunton nga aramidin pa'y. Kan sa anak tumutan nga umapapal kadigiti sigud nga apapalak. Sabi ko mga kat nakibatit adal mo't kadagiti adimngeg, dahil nga pakasarita kasinyong gadagyamanak ti anos kan layang mo nang ibasa. More power to your program, and God bless everyone. Ken thank you kadigiti makaited ti balakad. Tuyag problema ken nagbababawi a pagayam mo, ayra iti launyon.